The Zomi Zeden TV panong mo king ke kamin zo bohi. Tuni tang coding chu pen coronavirus galdong na to kisai US kumpi malak na tuam. Tuni gam kha jun somni le li tu ni le somni ni lai ni chang update. US gam state po khada Covid-19 na kilo na khang sem. Second round of coronavirus stimulus checks update. Sa jang kom kholia hu na ki hom khia chi teng khel ding hi. Tuni tang coding chu khem peu zomi pi te khwa na to hun tam pi pe khia le ongkai khop sak translation ong bo sak Bu Thomas on Sen Mung Department of Commerce US Federal Government Consultant Zeden TV Washington DC ten kwantunga lungdam na len pi po hi. Tulai tak US gamsung Covid-19 din mun US gamsunga tuni pi sung state somni le thumte a na nga thak khang tek chiu hi a hi zongin Covid-19 na sang pen mun na hi New York le New Jersey te a na anga thak le asi pen kiam ma a state som le sagi te a na kiam lam mano hi state som te a Covid-19 na nga pongman steady hi chiu hi state tenglakpan Texas Florida California Arizona Georgia Nevada Missouri, Utah, Oklahoma le North Carolina chi te a nanang athak atam pen chi ki mukhia hi US gamsunga nan nathak khang to lai a jun som ni la khan ni in mi tu som thum le tu thum le za thum le som gyal le gyat jun som ni le ni in mi tu som ni le tur guk le som sagi le kwa le jun som ni le thum ni in mi tu som thum le tur guk le som le guk nananga athak ki be alap hi mi pil scientist and US gama first coronavirus wave akhat veina Covid-19 tuihol pen beinai lewa ani veina tuihol pen summer zo ina hongpai ki ding hi chin thei sangna nei hi US gama kumtom khangno te sunga Covid-19 na kilo zia kumpithunei lam in tu sung teng Covid-19 na ben khangno te tung atam zo ki mu thei hi ahi manina kumtom khangno te kirop cha ding thei sangna le pula khya na nei hi Mississippi state ya khangno te ki mu khopna party poite pan khangno tampin Covid-19 na kilo hi chi kumpithunei ten gen khya hi North Carolina state sunga khangno kumsom ni lenga pan kumsom li le kwa ki kalteng sung a kilo atam pen chi Governor Roy Cooper in gen khya hi tulai tak Covid-19 na khang pen state khada hi Texas a khangno kumsom thum noi sia nananga atam pena party boy bars le lungphau na ki khopna te pan atam pen kilo hi chi Texas Governor Pan pula khya hi Florida state sunga khangno kumsom ni pan som thum ki ka a kilo atam pen hi chi Governor Ron DeSantis in gen khya hi khangno lai te pen atha u hala hi manin Covid-19 na symptoms kila kholo u a hi zongin amau tung pan kumtam older people te tung lo aki theu hi chi u hi CDC Director Louis Dr. Tom Frenden in zong tulai tak Covid-19 test bona pan khangno kumsom ni pan som thum ki kalte tunga na ki mukhia a Covid-19 hanga asibel kiam tom ding chi hi White House Coronavirus Task Force member khada hi Dr. Anthony Fauci in bel khangno sunga Covid-19 nga te khan pen lamdang lo hi chi hi a hangin khangno ten social distancing jang lo a mun tampi azong mai tom thwanom lo u in bars party te azong apai tam lo hi mana hi chi hi US Air Force sunga Covid-19 kilo US Navy le Air Force case base omna buam tuikul tunga om Anderson US Air Force base US ga kap som thumle sagi sunga Covid-19 kilo hi chi General Gentry Boswell in gen kya hi jun som la khan nin ga kap khat tung pan Covid-19 na ki mukhya ma sapen a to ban adang te tung kilo to hi chi hi tulai takin goma om US Air Force sunga quarantine alut ga kap tampi phata chi General Boswell in gen kya hi Miami kwa Covid-19 na khang Florida State Miami kopi sunga abisa ni som le thum sung Covid-19 na 75% bang khang hi chi Health Department lampan gen kya u a tulai tak US gambupa Florida pen na khang pen lam hi Florida State Department I tang ko na a abisa Sunday ni na nga thak pen mi tu thum le zali le som ko le li pha a tu chang na nga pen teng khat bal phata chi hi abisa Saturday ni in zong na nga thak mi pen tu li le som li le ko pha a ni kha sung na nga asang pen hi ding hi chi in Health Department lampan tang ko khya hi Miami Beach Mayor Dan Gilbert in zong nananga atam zo pen khangno laka kimukhia a aki saple ansai restaurants te zong ke khaki ding hi chi in gen hi health experts lam mi pilten pen Florida pen New York dan a nana khangna mun epicenter hongso khate ding hi chi hi New York City le Washington DC a phase 2 reopening ki panta US gam khem pewa Covid-19 na nga atam pen mun a hi New York City a jun som ni le ni pan ki panin phase 2 reopening ki panta a Governor Andrew Cuomo in phalna peta hi chi hi
phase 2 ki hon ki na a business tampi pen social distancing guidelines te to ki hon ki ka on-site restaurants te pen outdoor dining to ki hon ki thei ta hi chi hi hair salons a hi ke le samme sai te pen 50% capacity to ki hon ki thei ta ding a mi khem pe 6 feet physical distancing jang ham tang in mai tom tho ham tang ding chi hi mi hon pi ki khop na concert te le conference chi te ki hon ki na lo ding hi chi hi New York major bill the best show in tuni pe New York ka phase 2 ki panta a New York khapi a ding athupi ma ni khat na sep tampi kyong ki kin mi tu tampi na sep lut ki thei ta ding hi chi hi US ta khapi Washington DC a zong phase 2 hon ki na ki panta a na sep business te bek tham lo in tourist te at ding thei na tourist site tampi zong hong ki thei ta hi federal kumpi zoom atam zo ki khak lai a kumpi na sem atam zo in pan na sem lai hi Covid-19 zatui remdesivir version nam khat ki bol kheding Covid-19 nan nop tom sak na zatui hoi ma a akizang khada hi remdesivir zatui pen abe sa hun te a nek ding atang capsule in ki bol a FDA in phana anga akhit zo chiang tuni in health version akichi kampan dik thaina zatui nam khatin ki bol kheta ding chi in Gilead zatui company in tang ko khyau hi to ki sai testing trial khat na ki panta ding hi chi hi remdesivir zatui pen abe sign ebola pulna na ading aki bol hi a mi pil scientist ten Covid-19 na ading in zong zatui hoi a hi lam mukhiau hi Gilead company in bel tu kum be chang zatui million tampi bol kya zo ding ki han cham ding hi chi hi Covid-19 zatui thak dexamethasone nungni pi ni sungin steroid dexamethasone akichi zatui thak khadin Covid-19 nananga migya sungpan mi khalin noptom nanga hi chi Oxford University pan thunei te in UK kumpi thu jak sakna a atang ko khia zo a ki pan to zatui pen ale khang tek ta hi chi hi to zatui pen dollar som nga bek man a man ol ma hi Covid-19 nanna to zato tung mi pi te I nun tak na hon khe zo ding chi hi zatui pen World Health Organization WHO in zong ahoi lam tang ko khia u a hi zong in Covid-19 na anasete tung beka kizang panding hi chi hi abe science zong tua to akibang Gilead company te na atho u remdesivir zatui kimokhia in turong chiang tua zatui zong kizang to hi tu chang Covid-19 na dam sakna cure zatui kimunai lo hi manin mi khem pe in coronavirus vaccine bol khia zo nang kilungul te ka hi UK Health Secretary Matt Hancock in hi zatui pen dam siang sak cure na zatui hilo a nan anasete nop tom sak na be hi chi in gen khia pha hi Trump campaign ana siamte tunga Covid-19 positive kimukia abai sa Saturday ni thosa a akibo Trump campaign kompi rally zo changina dolaya na sem mi ni tung Covid-19 na positive kimukia chiu hi jun som ni le ni in na sem teng Covid-19 test ki bol ki ngai wa na sem mi ni na nei positive chi mukhia chi Trump campaign communications director team Martha in news te tunga again khia hi thosa kompi bol ma deu in zong Trump campaign na sem mi guk te tunga Covid-19 na ki mukhia u hi chiu hi thosa kompi bol pen tu lai tak khun to ki twak lo bek tham lo in CDC te guidelines te to zong ki twak lo hi manin mi tampi ten alung himo na upla khia hi tola ka Trump advisors por khat le mi pil doctors por khat te in zong ki hello hi khompi zo chiang bel president Trump in mi hon pi ki khopna bolo phot ding ngai suna nei ki chi a hi zong in mi tom to bona group campaign boarding ya na nei u chi hi FDA North Isle Wellness Center company te tunga thupiak na nei kumpi agency khada hi US Food and Drug Administration FDA in North Isle Wellness Center company New York te thokhiat Covid-19 zatui le Covid-19 to kisai pantom tom te vale khak lo ding in mi pi tung thei sakna nei wa to company tunga zong warning piak na Monday ni in nei u hi FDA in tua company te tunga ama website tunga panjok te u amalang takin lakhe ding le po phat ki ding in nai som li le gyat sung hunpia in thu piao hi North Isle Wellness Center website tunga Covid-19 to kisai zatui por khat le vanjat por khat tang ko wa zua ku chi hi US gama zatui khat pe a hi zong in van khat pe a hi zong ina izwak nop le kumpi tung phangna kila registration ki bol ma support ding a to zo bek changina bante ki jok thei pana hi manin akoma pe in zong I thei huai ma thu khada hi FDA in hand sanitizer nam kwa zat non lo nang tang ko Covid-19 hang in hand sanitizer te kinak zat mama a
the US Food and Drug Administration FDA in mi pitunga hand sanitizer nam kwate ajang te ading la hoi a hi man in zat non lo ding le to company te kyanga ban te jok non lo ding thei sakna ne u hi to hand sanitizer te sunga apok kham thei methanol tampi ki hel a ajang te lua lutang na mit mang po khat te mit to thei sibup thei chi le thagui nervous system se thei chi two warning pia in zak sakna ne u hi to hand sanitizer nam kwa te pen anwaya bang hi a akoma pe in zong izat khwak lo ding to bi ma ding hi all clean hand sanitizer ESK biochem hand sanitizer clean care no germ advanced hand sanitizer 75% alcohol Lavar 70 gel hand sanitizer the good gel antibacterial gel hand sanitizer clean care no germ advanced hand sanitizer 80% alcohol Clean Care No Germ Advanced Hand Sanitizer 75% alcohol. Clean Care No Germ Advanced Hand Sanitizer 80% alcohol. Saniderm Advanced Hand Sanitizer chi tang hi. FDA in hydroxychloroquine zatui pen emergency use authorization pan lakheta. US Food and Drug Administration FDA in hydroxychloroquine zatui pen emergency ya zatena emergency use authorization pan lakheta u chi tang ko khya u hi. FDA Director Pan Bell ina azang nuam ten zang thailai a Dr. Tenzong jinate tunga prescription pe thailai chi hi tulai takim remdesivir zatui pen emergency a zatding in akiko izatui hilai hi to bek tham lo in company po khat Tenzong research le testing abona pan kholta u hi White House Coronavirus Task Force te ki muzel u White House Coronavirus Task Force tumpan doctors group akichi sewan doctor te ki mu khopna ne u a Tualai a mimin thang teng a hi Dr. Deborah Birx, Dr. Anthony Fauci, Dr. Stephen Henle, Dr. Robert Redfield chi te le Vice President Mike Pence song ki hel hi White House Coronavirus Task Force Doctors Group te pen ni pi khat ni ve a hi ke le thum ve bang ki muden u chi hi tulai tak US gam state tampia COVID-19 new case khangma ma hi man in to vai ki kup na nei chi u hi Second round of coronavirus stimulus checks update. US Senate in Nipi ni sung July ni thum ni panina somne sagi sung zum khak recess ding u a to zo changina new coronavirus relief package ding kikup na nei pan ding u chi hi to sunga mi pi nga ani ve na mi pi hu na sum second round coronavirus stimulus checks zong ki health ding in kilamen hi abe sai in Senate Majority Leader Mitch McConnell in July khasung kikup na ki pat ki ding gen khya hi President Trump in scripts local TV news to Monday ni a interview abona a huna sum second round stimulus check pen mi bitung piak ding hi thailai ding a to ding in Congress to na ki sem khom ding hi chi in gen khya hi White House Economic Advisor Larry Kudlow in zong hongpai lai ding coronavirus stimulus package sunga mi pi te huna sum second round stimulus check piak ding zong ki hel thailai ding hi chi in gen khya hi US Open Tennis kimona Canadian leitung kambupa tennis kimona a amin thangma ma boy pi khada hi US Open Tennis Championship pen August somthum la khat pan September som lethum ni dong Queens New York a kimoding chi New York Governor Andrew Cuomo in tang ko khya hi ai zongin INM pi te omlo in kidem ding u a kidem na khembe TV pan bekin ken the ding chi hi Coronavirus vaccine update tulai tak akisamma ma coronavirus vaccine bol khiat zo na ding ina leitung bupan company tampi ta khan chamu a US kumpin company tampi lakpan sagi tel khia in sumle pai to pan piu hi to company te pen US kumpi agency te a hi US Department of Health and Human Service le National Institutes of Health NIH te to ki thwa ding u hi to company te lakpan US kumpi in Johnson and Johnson's company pen dollar million zali le somma le guk to pan piu a Moderna company pen dollar million zali le som ya le thum to pan piu hi UK company min thang khat a hi University of Oxford to asem khom AstraZeneca's company pen US kumpi in dollar billion khat to pan piu a October khasungin vaccine million za thum doses balbang US te ading in bol khesak ding thukim na ne hi Iowa State ya kolgam mi tampi tung COVID-19 na ki mu khia US gam Iowa State sunga kolgam mi te COVID-19 na nga tamma ma kichi a adyak de kin sasai meat packaging plants a asem te tunga kilo pen hi chi hi to sasai te asem mi 70% bangin COVID-19 na nga u a atam zo quarantine lu chi hi Iowa State sunga kolgam mi tu som kimom ding in kyum mo a atam zo in sasaya na semu chi hi
Johns Hopkins University and Medicine te report na tung tonin tuni jun somni lali tuni le somni ni jangdong leitunga COVID-19 na nga mi pen 9.2 million phata in asimi tengli le tu somsagi le tu sagi le zagia le sagi phata hi US government na nga mi pen 2.3 million le asimi teng khale tu somni le tu khale zani le somni la nga phata hi Gogama na nga mi pen sani le som kwale ni phata in asimi gu komta hi US Zomi te sunga zong COVID-19 na anei tampi ki be alap to hi manina iom na chada ikidop chading le in kon pi te hoi taka ekep chanang tu bi ma ding hi adyak de kin tu lai tak US gam Zomi te khopi Zomi tu gyat wala ateng khopna thosa khopi sunga Zomi te sunga COVID-19 na kizel manga nananei ki tamtek taka hi manin akoma peu in kidom takin iom ding le sumbelo among na kisisak na zong mun tampia omahi manin Zomi melkim COVID-19 kisisak test ibol chadik zeden TV panin ki hanton hyang nananga asa Zomi te amalang chiram na onga na ding in thungen na to phok chani Sajang kwa ma hu na ki hom thupwak pu thang boy sajang kwa ma hu na ki hom thupwak pu thang boy ton jangam phun tong sal jang tak jang le lom jang khote panina nek ding hamsa me khu pai sok ding te serwaye ton jang in hong hu unchi in hausa upaten hu na hongen wahi manin JCRC tunga hu na kinget sakhi kholi panin me khu pai sok ding in za le li ta ding JCRC in antang ip som nga le ni hong pia hi in khat ip lang ta nga uhi kolpia teng ton jang khomi pu gilam chinin jong gobi toy zani le som me thuk toy zani le som le nga pik tho za hong pia hi akisam lai teng zerwaye ton jang in belap in kholi teng in lucy in anga na ding un ke bai hom sakhi abe sa chun som ni le kha tu ni le som ni in zerwaye ton jang pan a hi thei teng moto thum to kwan khia in hu na te ki hom hi khomi te jong na lungdam ma u a thupa hong pe ja ja u hi khom na le kam kup khom na hun nom jong kinai the hi chi in pu thang boy incident TV tunga thung puak hi hi chi banga mi pi sapi te chimo odong tok lai tak pan pi na apekhia JCRC zerwaye ton jang le pugin lam chin te in incident TV panin za tak na lian pi pia hi lungdam tuni incident TV pa na thu tang ko na he jang nei hining incident TV ong na ngai sak den ka Zomi pi khem pe tunga lungdam ma ing Zomi te yom na chada ibyak pasinong kem bi chata hen mai kal ni lai ni chang ki mu king ni ke kamin zo bo hi